Central Lairam Longtlai, the Lairam Thanks Minin Nan Kut Kanin Lina, Tong Nicolali, Tauser Tumna Tong Bang Chimna Kan Laija, Adi Dong Tiang Rak Ngai Chiao Dingin Kanin Somna, Tong Chim Tu Mang Ben Sung. CYOM ni Avoy Khatnak Lai Pai Antua Lai, Chin Youth Organization Malaysia ni Avoy Khatnak Lai Pai Chu, Tong Nicolali Sipper ni Khata Antua Lai, Tia Kan Thai, Chin Youth Organization Malaysia ni Chun, Aralai Mi Tong Nicolali Sipper ni Khata, Chin kum thar to naka avoy khatnak lai pai sungloite in to dingin tim to nakan ngai chu cha Malaysia ummi chin ni vel te ni nan kan tel pi cheu nak lai kan som ha tia CYOM ni thong ni kulali thole ria jana chathan anchua pai zo man RM kulenga silai I thudan a thut adu mi cha a thudan zong RM som thum in pe ka silai tile rol phun kanin zuar piak na lai tia an lang telephone Chun club in alut mi cha a lu mana lai I RM zanga asilai club hi team hlei ni tiang long chaw hlan asilai club champion RM thong ni le zanga club second prize to RM thong khat le zanga asilai thong ni kulali thau kul le sari tiang long min pek kho asilai zuam chaw lu mana RM zakhat champion RM thong thum le tai som second prize RM thong khat le zanga asilai Zatlang pai a champion RM thong khat le atam bik te tu RM zariat an silai tia an chathana an nang ter zo phairama Chinlen Council ngon khwaining in rian tron tim asi Chinlen Council Chinlen Parliament ni alang ter mi ngon khwai phunglam chu zo phairam chunga tron asi changlai tia zo phairam council ni thong ni kulali tholei riata an than zo phairam council ni chun thong ni kulali tholei khat a ni chung zo phairam council avoi ni na ton pum na ka tu ban tukin lungtin nak an ngai hi asi zo phairam chunga ngun khoi kong he pe tlain phunglam tron chhuwa ning thate in to in rian ipe asilai zo phairam council chu Chinlen council Chinlen chawza he ka do nak ramkhel konga rian tron ji kan si ban tukin ra rang chimi na ka adi do tiang ral kan do chi lai zo phairam council supporting committee of global le Chin mi zapi mun khata kan chuan chin halai tia an chathana an lang ter East Lairam Khulpi Hakha a ral sang fir wa antam East Lairam Khulpi Hakha khu chung a ral sang thil fir in wa antam cha a khopi mi zapi ira ringai kan her tia khu chung mi sin in kan thei Hakha khu chunga khosa in pakhat zong thong ni kulali tholei ruka mi fir ni an na an lu no na I an shaucher na no a an sui chi le tangka an lak pek na tia kan thei hi thil lak pek kong he pe tlain an panu ni chun boipa kan ni chung khar cha a na cha sing shan thong ni kulali tholei ruk chun sui milam hlai khat le cheu pa ya kanu le ka cha nu pi in I an liawa mi chalo ni an lu no na I kanu asui chui akut dong shol ka cha le an tangka sei mazat an lak pek na mi chalo hi mi pathum an si I pani hi mur hu in ani hu kol hol in an hol kanu kha hauda in ngi tu te an hal kan ma kan se ko te ale na li chang ka in kha an shel so I nan awa chung kan in tha halai te bom le nam he an dir on na I aw ngam loin an du mi thil an nak nowa an kal tak na volei chole wa chu volei thil asiko kanu le ka cha nu pi liam twal loin akil veng tu boipa nangma na si te a Facebook chapmaya alam ter chun ha kha khu chung khu sa pakhat thiam ni mu balo le thei balo mi minung an tam ngai chu cha a chun lai zonga ira ring ngai kan hau ko te a chim be zo phairam chawza chorel nak in East Lairam West Mararam kar boinu tiwa a motor for kholong chia asi East Lairam tuangram khwale West Mararam kar boinu tiwa a motor for khomi longzu zo phairam chawza chorel nakin chia asi chang tia zo phairam information central ni tholei na an nak ter hi long chia na kong he pe tlain zo phairam chawza trade and commerce department secretary ni chun hi tilong chia khona ding cha a sadu tha na kan rak ngai na ka sawngai chang arwang tam pi ruanga kan rak chia kholo hi thong hi kulali jing leisaria chia sham kan thok hi tilong hi minung he thilri long silawin motor le cycle ti bantuk zong phor chi kho dingin kan to mi asi hi bantuk kan to nak arwang chu miza pi zong ni fur khosik le tha chan zonga India le kal chok chho an du cha
an rakal khauton no mi kan hu tika mizapi hel chan pok le damlo zot fa an ton chana zalong te indu tikpawa kal khodin te asi kho chung izwam in torel ni asi ilong hi nikhat ni in niruk Monday Saturday chan tel tiang man kho silai te an chim hi is lairam le west mararam karboi nu diwa a motor phor kholong chia kong hi pe tlain is lairam zo phairam ko sa pakhat ni zo phairam chawza ni hi bantup in tipi a long an chia hi mizapi kan cha a acha tuk mi si tuliao kan rambo rok ronga aidin kan har zot fa kan ton chana mizoram leya kan izoter fur tilian chana harna kan ton leng mang atu bantukin long a chu mizapi cha a asung loi tuki aidin zal nak cha zonga thatnem nak tampi a lai te achim hi kong he pet lain is lairam in west mararama khosa pakhat ni tu bantuk thong pang thei chu asung loi tuk mizapi kal nak zong apoi jang chin lai Christmas lai zong kan nei chang du her zal nak cha a cha tuk ama belte chu chinlen ral kap duty in zo fel nak to khau zong zal na selo thir chalo alu chu nak na lo te achim Lai students hostel hunding chu nei Grims New Silong a tlamtlin di deng si chang LADCCM pu silal mon thang Silong atlon lewa Khasi Hills Autonomous District Council ruai tu sina arak chimmi konga Silonga cham leo mi pu si rongura EM Transport Department LADC le pu lal than moya kolni chief whip LADC nani pe zulin thongni kulali tholai rata malak chiana an bazau Sri Vinay Singh Shem Chief Executive Member le Deputy CEM Sri Fengaidang Shem Khasi Hills Autonomous District Council Silong ni anrak don na I Lai Students Hostel Hunding Antorel Chwa Ma Leo Kong le Nei Grims New Silong le a Rampek dingin tim to anak an ngai kong anrak chim na hi abepi tak tak rian rangin Torel Chwa Ma Kong zong anrak chim fon na Khasi ADC CEM hi Adam Lo Cha a office akai kholo pusi lalman thang CMLADC becha zuldo in kal an si cha a CMLADC ni lai dress akwat mi chu pu HSC vanal ruat puya transport officer le pu VL chwan hon ching superintendent lai students hostel selong ni an rakshukter lai students hostel hunding hi aro hlana tlamten asilai wa chan ase Pusi ngun lian chung ni Assam Rifles ni Power Minister anne so te achim longtlai West BL2 MLA Pusi ngun lian chung ni kan ram chunga Assam Rifles na rom kai ningin an kan ne so na khi dai men okasilo te achim thongni kulali tholai riat jinga longtlai ALC venga ngun lian chung MLA din YLA Information Central le MUP Recreation Central sing hesari di in MLA fan in sakmi on naka pu si ngun lian chung ni chun Mizoram Power Minister chu Assam Rifles ni namne in na no nak an tu no Mizoram chu ram buai asilo kan minister bak Assam Rifles ni harna an pek chu mi phun namne na ka karwa I he thil hi dei pi ok tha asilo te achim Longtlai West MLA ni chun hiban tukin Power Minister chunga Assam Rifles na an tu hi fiang langin mizapi sin a than a her Mizapi IO Minister chunga Assam Rifles Paul Cholchakning hi fianter nak an to nak nga chawza ni malak na kalpi se ti adu kong zong achim chap AOC venga YLA Information Central le MUP Recreation Central kom si ngunlan chung dit hun hi atang chu waiting sheet le Mizapi zunzun nak le ATM booth sha nak ding cha a tim to asi atung fitsonga le pathum awang hei riat asi I YLA Information Central le MUP Recreation ding hi fitsom li le pariat awang fitlei riat asi pusi ngun lian chung dit hun on nak cha man na khi BCP pu ro cherlian ani ashwai I BL2 MDC pu LR ding lian chinja NGO shwai tu na le Congress unit shwai tu ni Longtlai West MLA chunga longlong bia anchim LADCCEM pu si lalmuan thangni MJS lo thing tharsina longpina rocha apek thongni kulali tholhei riata pu si lalmuan thang Chief Executive Member LADC ni Seila Ladin Tharnial daughter of H. Lairam Eng Longtlai 3 Naite I Mizoram Judicial Service Competitive Examination thongni kulali resulta lo thing tharsu achamber a lensromin lunglopina rocha apek pu si lalmuan thang CM ni chun
Sheila Lardin Thari Nial MJS Ling Thar chu lungthin takin kan lompi Judicial Service Competitive Examination chu hlotin ahar ngai mi asi nu sikau man lo teimak nak he na hlotin mi hi kan lompi tak tak kan ni mi phuntlom te laka phunglam thiam hi kan ngai khau ha halo chu cha a kan ram le mi phun ni phunglam thaile thiam kan her ngai na hlotin nak hi kan ram le mi phun cha a thlochwa asilai te achim CEM pu silal man thangni chun na thiam nak le na phim nak chu midang cha a thlochwa asi kho nak nga asi kho chung in izuam lo na rian twan naka pathian ni in umpi zung zal kau se te bia aria tu tan thong kan chimmi chu hi vial hin asri lai zo tu le ngai tu nandi achunga kanilom mai zara kanitong chan te na lai